Iringarotan irugi nga iba sa pagayam, lagip tinapalabas ni pagayam tinga Dalton, iti probinsya ti Cagayan. Sa gudahin ng ti surat, Dear Manong Nemy, ibagbaga da idi kinuwaray karagitoy Manong Nemy nga ti Kuarta. Kadiso iti mangiturong kang ka ti adu nga kinadakes no saan mo nga among osaren. Hapi nga tangamin Manong nga ti Kuarta kat no awan kwartam kaslasang kang nagbiag kabata papel lang dito yung isot aramatem nga kaigatang tap nalikas takit makagahatang kay ti bagas masida ken dadumapay ka sa pulam itinal daw. No pay ore aong kwartam no ammom tag sa luka ka kunada. Ya? Adumad dita Manong Nemy dagiti mabalin kanen nga ipaunag nga ore sam agad katangin. Agbiag tupe kunada dagiti tumatayab. Dagiti tumatayab nga sadawat nga agmulmula nga agsapsabod laeng dagiti mabalin nga kanen. Dayo nata Manong Nemy amin na parsona po Diyos ket saan nga baybayan. Agsipod ta saan nga pinarsoa no din nakasapulan. May segment kadagiti kang kanayon gutungtungeg kada tuig nga programa lagip tinapalabas Manong Nemy. Kadarak man met kundaway nga naka-ikurit nga iburay. Dito na numo nga pakasalitaan ti biag ko biag mi asang kapamilya. Adimin to pulos malipatan iti oray kanuman. Kastoy man nga rod Manong Nemy nga rugyak tag lagip. Pero muara kon dito balay Manong Nemy ket kumita ak itilaod. Makita kon ti baybay. Ti karayan nga paset na anak sabatan ti baybay. Uno te kunada nga awagan dati minanga uno saan ket sabangan. Nagsilpuan ti karayan ken baybay. No madangak to Manong Nemy no bilangek sa nga 15 addang. Adda ako niti panakaigid ti karayan sa nga 10 peng addang. Mabasan ti sakak Manong Nemy. Gabato danon kon ti danom ti karayan. Naayos ti karayan ngagpababa Manong Nemy no kasta nga manggapo ngagati. Santo agtalnan no nakaatin. Madamdama manen Manong Nemy pumigsa manin ti ayos ngaggapumat iti baybay ngagpasurong. Ditoy Manong Nemy ti nariingak nga lugar. Mangalap ti kaaduan na kada nga pagsapulan dagiti nasken ngagsapul. Kas kan itatang Manong Nemy kadagiti kakabsat na. Uwan, ubingak pa lang, edi na malagip ko dagiti mapaspasamat. Talo kam nga kakabsat Manong. Siyak ti inauna. Uwan, kat syempre may kaduamat da ni Gilbert nga ating ko. Kastamat ang kini Gigi nga bordak mo. Nung kasta nga makaraing kami ti bigat, tiyatan. Arig na saan kami pa nga nakadaramos. Agtartaray kamton nga kakabsat nga mapanitiigid ti baybay, itiigid ti karayan. Kaya dito'y Manong Nemy nga buyain minto ngagsangpet na kitay napanagpat na nagkalap iti baybay. Kaya may santumet dita ni tatang Manong Nemy kadumana ti dua kakabsat na. Iti maysa nga bangka di motor nga kukuha Manong Nemy ti manungin ni tatang. Sumarunong tumiten ni nanang Manong Nemy. Neta, nakadaduntun nga tao itiigit ti baybay Manong Nemy at dun tumiten na kita oh my God, muhatang ti sidaenda pamigat da. At dun tumiten na kagem kabitbit iti pagkikabilan da Manong Nemy. Iti nakalapan da. Kada may tumutan na iti komprador wano dagiti mismo nga manganap iti mangbagkaton kada kita sinaludan nga nakalapan da nga mapanda ipan kada kita komprador kunada Manong Nemy di kita aggatang
kuno paglakuan kada kita mangalap kada kita nakalapan ka. Ket no kasta nga saan nga nakaisem ni tatang nga sumanglad ang muklat ta idin Manong Nemy nga basit laing tinaalad da. Huwan Manong, adamat digiti kondaway nga adot maalad da kada dumat iti ipaigem wano ientriga ni tatang kininanang apaglakuan na. Mangalan tungatin ni nanang Manong Nemy ti may sa duwa nga ikan sa nakamton ayaban tamapan tumaten na agsigang ket isun tumaten ti pamigat mi Manong Nemy ti sinigang ikan makaumamot kid dia talaga ikan kanayon ng ikan Manong bag tadamulan ni nanang nga kamutig nga pangalaan mi Manong Nemy ti rangaw na tapos saray agsalad kami adamet marunggay Manong Nemy nga naimula iti likod ken bakrang ti balay nga ti balay mi Manong Nemy ngano kasta nga adda na pigsa nga bagyo sigurado marba nagdiding lang Manong Nemy tinipa nagatep iti panaw awan datar naman diretso iti daga at damat papag pagidaan mi nga plug mi ti ikamen ket nung kasta Manong Nemy nga gagiddan kam nga mangan mangagkunto Manong Nemy ti saritaan dagiti naganak kada kami ay kasto lang ti biyag karing talagang santa nga maipayan tinaranya ka masagbahay na kita nagta habay mo takas na tugunam ha Mario gawin manulayang ti mabingay ko nung napag magkalap i-budget mo to ti igatang ti bagas igatang nagitira dumapay ka sa pulan sabon na paglabas sabon na magdigos ti kasapulan ni Dalton kagramo mateng kini Gilbert nga magbasa. Elementarya da bay lang ganito nga dag high school da. Ganito nag college da. Babayamon, Mario. Aging gada lang ti high school tanya nga rod. Adamat asidig nga pagbasaan da ti elementarya kina asidig nga pagbasaan da ti high school. Ito no makaridor dan ti high school agad babayamon agad agsapol da mateng. Or elementarya pa giti. Or ipatanggada lang elementarya. Siya tungutin ti sumawat Manong. Na, pang, mang, Dalton. Ay, apay ngagpatinggak lang ti elementarya. Kahit ko ngagpatinggak ti high school, laging gana nga makapag-college sa. Anak, no high school, okay. Ngayon no, college. Siyempre, mapanggan to, basa sa jay to gagraw. Agkasara kan to sa jay. Ay na anak, awan, jak may panamnamakan ka. Nukas to lang di makalkalapan. Nabi, di damdamo na, di baruag pa, di hanganak pa yung nag-asawa. Di awang kay pa. Ay, Jesus, apo, adot makalapan idi So, nalayang ta, nalakamat ti presyo ti kan, hindi. Basit pa lang amin iti nagkalap ngam ka nagitoy na pa asla di mapupuutan nga nakadumot din ti tao ditoy di kat adu di kiti agbibingay nga mama nagkalap ay apay tilang ka di pa nagkalap tang ti mabalinte nga mabalin yung pagsapulan saan tano tiyempo ti pa nagagapas kat mapantay mat magigapas mapang kami mat magigapas kininanang nyo ay magpatagalan di kasta. Yung baga, taarak la di bisyo. Kasano bisyo ak ti sugal. Kas kalig di duma. Kasano bisyo ak pwede babae. Talay magbagang Mario. Pangalam ko mga hortag bisyo ngawin. Narigat pa yung agatang mo ti arak kan sigarilyo. Ang may priority mo kami deta. Kato na ako mga rod. Sungarod nga agsapsapo lang tapno adamat igatang ko ti arak. Kanida gatang ko sigarilyo. Alalay tuloy tayo timangan. Mario, mangasin na po Diyos. Kanya mo barbareng no biglang bumaknang tayo. Kastano ka Manong Nemy ti masansan iti nga pagsasaritaan dapapang kini mamang. Yung para kanyak Manong Nemy, nasakit unay tinakim ko nung patinggak lang ti elementarya kanang patinggak lang ti high school.
Kahit ko nga tunuyin Manong Nemy, ti napaap ko nga pagbalinan. Kahit ko ti ang trabaho, mga opisina. Kahit ko ti dakkel ti sweldo na. Kahit ko Manong Nemy nga sa alang nga kasto ti balay mi. Kahit ko Manong Nemy nga ti balay mi kat simentado. Agtawa iti napintas. Adamat na telebisyon mi. Ada napintas nga tugaw mi. Ada rep mi. Ken da dumapay. Kas makikita karigiti papapanak nga darak kila balay Manong Nemy. Tay balay ni Apo Mayuro. Tay balay ni tay mga opisina. Tay balay tay ada kakabsat da di Hawaii. Balay tay ada ka anak daw no awang ada jay Hong Kong, di Singapore, jay Saudi. Tamok met nga waras ti pa nagkitak Manong Nemy ada iti lugar mi nga puro gagangay lang nga balay iti makitkitam. Adaman dati paset da Manong Nemy nang ruran di along di highway nga makitam dagiti sementado napipintas nakapinta nga balbalay. Siyempre Manong Nemy amok met nga kitaan dagiti apalak. Sut ko na kitinakem ko. Tundo makelak kayat kumet ti bumaknang. Tundo makelak kayat kumet ti maadan iti kotse. Tundo makelak kayat kun tumet tagnaet ti napintas nga balay. Tundo makelak kayat kun tumet ti maadan ti adu a kuarta. Huwain Manong Nemy di nagraduar ko ti elementarya ket siyempre nagbasak maten iti high school sumarsarumet ni Gilbert kasta maten ni Chichi. Iti kasta nga edad kon barito akon Manong Nemy sumursurot ak medidin nga panagkalap. Kabaila akon Manong Nemy iti tumulong iti uliteg ko nga mapanagsigay. Sumursurot ak matnukuhan Manong Nemy nga mapan makitayog. Sumursurot ak idin Manong Nemy nga mapanagbantak iti mataan. Sumursurot ak matan kada iti mapanagdaklis Manong Nemy. Adamat kuarta ka no datandan ko nga mapangko ilako. Umanay mat Manong Nemy nga allowance ko mapanagbasa o resan na kong ikaninanang. Puan Manong Nemy adda kam idin iti high school, 4th year high school lak. Idin to ta 3rd year high school Manong Nemy ni Gilbert. 2nd year high school ni Gigi. Iri agpakpakawanan Manong Nemy ni nanang wano ni mamang awan ti maited na nga pabalon na kada kami. Mapanan na guutang Manong kat high school kampay laing. Iri to taripapang Manong Nemy mapambat agkalap, makikalap. Awang ngamin palang ngamin idi. Ti bukod mi nga bangka di motor Manong. At dapat na kinigundaway nga pasaray saan nga gawid da papang. Mapanda ikaragiti adayong nga isla. Sadyay da Manong Nemy agkalap. Ornungen da ti makalapan da aging ga iti talo, upat, uno makalawas. Kat nung asta nga gawid dan Manong Nemy medyo panakalmat iti mapagbibingayan da. Taadado ka no ti makalapan Manong. Iti adayong matlaeng. Aging ka Manong. Nga sila sa amin napupuutan nga biglang nagbali ti biyag mi. Gaputa, di mi among agpaparamid mo ito ni tatang ni papang Manong Nemy ti sementado nga balay mi. Huwain, katado ti kiti mas daw. Oy Mario, langalam ti ado ako artam. Kinapay mo ito nagpapabalay ka na balay. Kadadamat ang bukod mo nga bangka di motor. Ay sus, nanghabag ka ka dito sweepstakes ha? Ha? Mario? Nakakaragsak kami nga road Manong Nemy idita nga biglaan nga kaadan iti balay mi Manong Nemy kaadan iti bangka di motor nga bukod mi kaadan Manong Nemy dagiti appliances mi nga adan itunig ti balay iti nabintasen nga balay mi kat nakananama Manong Nemy iti pa nagbasa kon iti college nga mapanahon siyempre ijay tugay garaw kagayan.
Ganto kasta mangmangig ko, di pa nagsasalita da mamang kini papang. Sige. Idalmon, ganda magim kini Dalton no manot masapul na. Tama pa na again roll sa jay ato kay garaw. Hindi ka salita tatanak ta. Di tamon ni, Dalton. Ay, pang. Nakayad mo ang kurso ya? Accountant? Accountancy. Kahit mo nagbaling accountant. Untang. Okay. Kahit mo makikigam ta doa kwarta. Kahit mo na pang. Kasi ti makikita ng gaman yun ako. Ay, sus po. Kasi makita yun ako ha. Ibang pwede ito Gilbert kini Gigi. Pero magsasalita tayo. Imasadigmat dito kakabsat ko. Agbasa ni college ni Manong nyo. So marunong kang tumatang Gilbert. Agramang ka Gigi. Di lamamin 4, 5, 6. Inem pa nga tawin. Agarador kayo ito aminin. Sabi ko man ako agtultuloy ti kastoy nga swerte ti biyak tayo. Awan sa pulin yon. Napintasin di balay tayo. Waray no kaso ito'y kada di kiti bagyo na pipigsa. Saan tayong matandaragan? Hanlakid ng tidal wave. Kaya kasama tayo. Nukas kasanong lang nga kat adan tumatan bukod tayong family vehicle. Kas kanya, kadan bukod kong kurse. Ang paglugluganan tinok ano mapantay agpaspasyar. Kana damatan bangka di motor tayo orla talo. Ay, pang. Ato di kita salsaludsud. Salsaludsud nga. Ape ka nga bigla bimak nang tayo. Nagkinita Manong Nemy dagi na naganak ka na kami. Ape nga idikat ni. Ni palaeng. Ti diding. Atep kat panaw sa nagdisyot sakat iti daga sa tayag papag nga gikaman lang itakit nagbindasin sa ambarong matan nagitaruatan mi sa naimas pa hindi sida tayo saan idi nga kaslakang kanayon lang ikan itakit tamatan karne naimas pa ya kanada pa yung katulong tayo amo yun ako no napasnik itintay pa nagkarkararag kinapot Diyos kitkidawan tayo ti aniyaman nga masapul tayo ipay nang ipaay anat isungbat ko no kano sa lutsudan na kanyak manin pang no nangalalan nyo kano ti kwartayo kita baga mga nangabak ni papangko ti substicks ko rama hindi ka matagtaytaya ti substicks di ka mat mga alat ticket yun so wala sa basta kastat sa uno ka. Pero sa lutsudan na kang nung alan ni papang mo ti Kuarta nangabak iti substicks ko nayo. Nagbasak nga rod Manong Nemy ti kolegyo dito tagagaraw dito yak nga nagkasera siyempre ket no ibaonda kun ditoy no kastang ang parbangon ti Lunes Manong Nemy. Idadmentukan ni mamang ti kompleto nga allowance ko iti maka-allowance yung natado nga Manong Nemy ket agpanayon na ngayon na yun pa mang magana pagbakso mo teta at pagpagiso ka sa noon na mapukaw ko maragrig ko na duma na yun na pa yung oras kita dumat ti Kuarta papang kang kanahin na matlatang mapanagkalap kita ay oray nun sa anin nga mapanagkalap pa ni papang mo dito nalatan balay nga manguray kada kita para kalap na huwag mat kada agtutugaw kay latan ng manguray ti panakabagi di bangka kanya motor oray no saan nga sumurot pa ni papang nga mapanagkalap alam na yun na puminpinas ni mamang ko nabipintas na kita ruwatan na sanin dumating ti alahas na sana kas idi nakituan ang dagaya man igatan ko tinapipintas nga ruwatan kat alahas ko hindi agat gumata nga kat ayarawat ko puminpintas sa talaga ni mamang ko orin na papang gumapgwapo dikotse pa yan ala na mamangtad ka na dinayon na sige manlaingin daytoy Dalton awan ti sa bali nga ramidem no sa nga ti mangipasnek ti panagbasam saan ka pa lang nga makinubnubya.
Saan ka pala nga makinubnubya deta ti kang kanay ni ibaga ni mamang no kasta nga masangonak nga balakadan. No dumawat akong ti allowance ko ti makalawas nga mapanagbasa manong. Pagbayad ko ti pagkasaraak, kanek, kanda dumapay pagmerienda, kan pangilibrag mo ti naman Manong Nemy. Iti nagbalin nga gagayyem kan barkadak ng runa. Iti kursunadak Manong Nemy nga babae. Iso da ito ni Mirna. Oan Manong Nemy, nugas nga break time sa pulik ni Mirna. Numampisan kami ngagpadpada iti oras nga magpadpada kam ti break time. Sumurot tumaten ni Henry Manong Nemy nga kaskulaak ken kakasiraak. Ilibrek to idang duwa Manong Nemy. Kanagamyaman da siyempre. Kadadadig di kundaway nga nakda kami laang kinimir na nga kuyog. Kadadadig di kundaway Manong Nemy nga holding hands. Kadadadig di kundaway nga akbayak isuna. Kadadadig di kundaway nga agpinirang kami. Oy. Dalton, kanit kayo tason dito. Agkibkibin ta itay. Ide kuhan, akbayan na. Kusya ka man. Apang indra ko sumatid ako lap mo. Takyag mo iti sikat ko. Kawa na. I love you, Mirna. First year college na pa lang. Tandanimat ka din malpas na din school year, Katuan, second year college tanton. Edi, rugyantan. Rugyantan ti ana. Ti relasyon ta. No, at relasyon that first year, second year, third year, fourth year, kaya mapagturpos ta. O, no, mapisan ta nga agpadpada ti kurso, nga magpadpada na tumat nga mga opisina. Inututo kahit mo kapag trabahuan. Diyan munisipyo mi. O, dito ito syudad kanya. Dito ito gaya raw. Sampay nga syudad agbalin to bilang nga syudad. Ang maik to si Jebalayo. Tapnuan niya. Tapnuan mamamok na kiti parents mo. Tapnuan niya. Kawan. Tapno amamutak maten. Sagbay Manong Nemy nga nag-recap ti klase kada nga kadami ti first year college kanimir na at dan nagkinawatan na kiti puso mi naramanakon na kiti lips na Manong Nemy. Sumarno baka no i-check in kunto ni Mirna ko na. Naalak iso na babae ni tiya. Siyempre palangaram ko kayong kuha na pasariregaluak Manong Nemy da ibagak kini mama nga masabog ko ti kastoy at agatagi kastoy kaya siyempre ited na second year college first year college mo ni Gilbert agbadpada kami hindi pagkasiraan padpada kami di pagbasaan Manong Nemy nagtultuloy ti dating di suwerte may gabuta nagtultuloy ti panakaikalap ti dua bangka di motor ni Papang kaya kastamatan Manong Nemy orisaan nga mapanagkalap ni Papang. Basta mapanagbaon na lang di kita para kalap naman. Di makadagas Manong Nemy no kasta nga bakasyon. No kakaiso na ko magdadan na kami nga sang ka pamilya, amangan, ngam saan. Ti Aldaw. Pasaritak sisyak lang. Bunodak da kami nga talong nga kakabsat. Kasi tinaminsan Manong Nemy nga bakasyon kat siyempre at dakab amin dito'y balay inyayabon Manong Nemy nga na Silvia nga katulong mi ay anak ko nakaidasara ko no may kamanganan inakikinita kami nga kabsat nabayagan nga sante ka nakadoda pa pang kinamamang nga nangana manong hindi tayo bigat no imuno natin nga nangan nauduli da tanapuyatan da. Ay, Nana Silvia? O, abay, Dalton. Napananda pa kani mama? Ni papa, samat nga napan simurot nga pa nagkalap sa kari? Ni mama? Pagsusugalan kahit yung sawan na agsusugalan da papa kini mama? Ni papang mo madama ti panakitong it na nagdadakkel di postada ni mamang mo adat ta pagmamadyungan Manong Nemy ti lugar mi uso iti kasta ti klase nga sugal
Sampay la edi nga may parit man. Ngem, siyempre, no pasuksukan dan digiti pulis Manong Nemy o barangay official, awanin ti agtiliw. Uno saan ket mismo pa nga barangay official ti kasugsugal da. Uno saan ket adatong nga para kadagiti barangay official, tong para kadagiti pulis. Wan Manong Nemy, nangruna no kasta nga nadawel. Ano't obra dagiti mangalap no saan dang kutingtingan digiti asawa da. Adanad ta pagsusugalan Manong Nemy. Dati nakastoy nga adut pagsusugalan dito ay lugar mi Manong Nemy. Ngem, idikit samot ng susugal. Dapapang ni mamang. Ngem kadagitoy. Nana Silvia? Oh, Dalton. Ado mo na dagiti salsudam. Ano ba't salsudam? Abing ang susugal matanda papang ni mamang. Kaya po ay monotaw mon. Sikat inauna. Para terjer college mo taon. At apay nobiam, han? Ano koneksyon na ito? Tisaludsud ko. Het kung asawan, at dautak mon. Ngamang sumbat itireta nga sa lutsud mo. Ni Gilbert Manong Nemy ti simungbat. Ni ngamin Manong. Nakasimsimple nga sungbat. Ang sungbataw. Agsuksugal itanda mamang kini papang. Ta? Adda isugal da. Iringay. Sangga sa pulan sangga po yan tayo. Medyo makalapan ni papang hampay umanay para kada tayo. Diba? Itangay. Dalang ta sumrang nga Kuarta nga buta mapamatlat ta agkalap digiti mangalap ni papang. Oh. Una nga manulahin ti makalkalapan da. Baka hampay umanay para kanyak no saklang tagbasa. No digitay bangka di motor lang ti pangnamnamaan tayo. Pangalalan da mamang kini papang ti Kuartada. Ha? Nana Silvia, ay awan sa balingas pagsalutsudam ken mangsungbat iti dayta no saan nga ni papang mo. Nagsanaay ka lang Manong. Ket sambad lang ni papang mo ket. Kanta kayo. Tibig lang. Bimak nang. Dagiti pa'y duha kakabsat ni papang nyo. Da uncle mo nga simo ken uncle mo nga Berting. Han? Ay ungang peso. Isuda na gito idi. Lagi ang kukuyog nga mapanagkalap. Isuda mo tani ti kastoy. Nga pimintasan di biyagda. Anyat amo yung rason? Ay naaya. Adot mangibagbaga nga nakaalad ka no iti balitok. Balitok? Saan nga po nung nga nanghapak ti sipsteg? Papang mo kanda kita kay uncle yo. Handa ba nagtaytay mga alalag wadgatang titiket ti sipsteg? Mambaban na malatag kalkarap kada kita dumaduma nga isla. Nga ada ti lauden nga amyanan ti lugar tayo. Kita muyo kada kita nga isla. Ado da kita ay balitok nga inlimlimangon ang kalkali idi da kita hapunas. Dito ka di mo nga nadamag. Oray da di Diyos alwad ng Presidente Marcos. Kita doon na dito yung balitok. Kita nyo da di pa nag-gobernador da di Diyos alwad na gobernador Agi. Biglang ado da kita damag idi nga mapanda nagkalit balitok karagid isla. Tata kanuat na ala nga mapa. Talay bagbagayon na. Ito mo di damag. Kaya yung asawan, nakakali, na papang, kaya hindi ka kakabsat na iti balitok. Pangalaan da ko mga ortikas ito nga bigla na igamad na nga dakala Kuarta laman. Manubayad ti balayo, house and lot. Nadakot sa ipayan ni papangyo. Pangalalan na nga rod, nangalan na ti katang nakadig talo nga dadakal nga bangka di motor. Pangalalan da itay iti isugsugal da kini mamangyo. Baka mga abak naman. Ay, pasarin mga abak da. Ang papalan ng tumula di abakin da. Maabak tumit lang. Sa ada doon tumila da pagpaala da. Pagpainom da. Nana, iso nga may malakad ko kada kayo ano ko. Kaya ubing. Ha? Ita, tada Kuarta. Naganak kada kayo. Sakbay nga maisugal da.
masabol nga agidulin kayo. Masabol nga alistuan nyo tagbasa. Masabol nga makapaggraduar kayo. Tadak di pamatik. Ha? Dati pa nang usar dati Kuarta nga dagat ako dagat saga na siya at ay na baka bigla kay tumit lang marpuong. Daki din Manong Nemy fourth year college kaya nagtultuloy relasyon mi kini Mirna. At dahil pa yan dagi daway Manong Nemy nga awisik iso na lang tasan na kayat nga mabalin ako kadadan mapasamak kada kami. Yung madala tamat dagi daway Manong Nemy ngayon ka magbuhay ti sine. Siyempre marakop ko makabagin na rakop kami. Napahot iti panaglanang dagi di bibig mi Manong Nemy. Arunan ko sta nga magadanon dagi di bibig ko kadagiti duhaman sanas ni Mirna ket mangig ko dagiti asog nga dadamang parugso kaniyak Manong. Dalton. Mirna. Dalton sampay lang ita. Di nakitultuloy nga solisugan baka diyak mapuutan ko tumanugotak. Nagraduar tanton, oray pay. Naka-oray tati nga manong nga tawen, talong nga tawen. Upat pa gidi. Saan talagang maoray ti may sa duwa pa nga tawen? Tano makapagturpos ta kita tanton trabaho ta. May sa nga taon nga paragtrabaho ta. Di isunton. Uno saan? Apaman lagi na makapagturpos ta mabalinan. Basta anak pa lang siksiko. Hindi Manong Nemy tawang rugi maten nga kaslakal baryo tiwa balay mi. Tagap apa maten Manong Nemy dapapang kini mamang. Nagbimbin na basol damaten Manong Nemy no ape nga may ibus maten ti Kuartada. No ape nga may ibus maten ti Kuartami. Kat nung asta nga gapada Manong Nemy ti pasarebang ko'y bagbaga ni mamang at babaim! Babaero ka! Ketsika! Loko ka? Inaramid mo mat? Siyak pa ti lalaki gangay lata? Sakit inaramid mo? Aglalalaki ka mat? No kastan to Manong Nemy agangat da kasla aso ken pusa at da kami mat nga kakabsat Manong Nemy nga mga anawa ka nakawala. Agsang sangit kam to Manong Nemy na naruna kaya na jijing na oding. Siyempre, agpapadakang pa lang sa nga nagraduar. Sa kaskastuin di mabaspasamak Manong Nemy. Nagapapan nagdaganak kada kami ibagbaga ni mama nga adda babae ni papa. Ibagbagamit ni papa nga adda lalaki ni mama. Awahaging ka Manong Nemy nga awanen ti kotse ni papa na isalda na ilako na. Aging ka pati pa yan dagiti bangka di motor Manong Nemy awanen na isaldan. Kat mangrugrugi Manong Nemy isal-saldam damaten Manong Nemy ti house and lot. Nagdanagak. Sko. Ito rin mapaspasamak. Bagkang ka kuya. Tama o din nga semestre graduar kanton. Unang yun. Agribyo ak tupay. Tupay ti magastos ko. Sakit kastoy ba't di mapaspasamak ka na tayo? Ano ito mapaspasamak kan? Kinasarita ni mama at na minsan ngal daw Manong. Mama. Abay. Saan ka nga matanagan? Awanan ti kiti nabakir. Nga pamataudan ti kasapulan tayo dagi di bangka di motor. Nga pagkalkalap da saan mo nga da tayo ti pangipipanan da ti makalapan da. Saanin na tada dyan ang saldan. Ito yung umawawatan ti porsyento ang panakabagi na. Awanan dyan logan ni papa. Gaputi pa nagpababao ti amayo. At dapat nga napatpatag di babae na gamda tayo. Nga pinaalis yun man. Haping ibimalis kay mama. Dando pa nga pa nagkasurutan nyo kay ni papa. Maahdo pa yung kastusek. Sana pa nga nagturpos o pa'y trabaho. Kaging ka Manong Nemy nga dainted ni mama kanya.
Dalton. Ma, alaim daytoy. Inay mo daytan. Para ti pa nagturpos mo. Pa nag-review. Ito ko ka. Tapno saan nga siya ti mangigan. Tapno agsabi kang kanak. Tapno ma nagbababawi ak ti kastoy. Kuma kat inanawak ni papangyo pa nagsugal na. Yung samit tapati siya kat nagsugalak man. Kuma kat inanong ko ti pagribangak iti amayo. Tapno saan ko mga agbabayi nangalit sa bali. Iso nga no adda man basol ti amayo. Adda basol ko. Nung sampay na nalato ti amin mama. Mabalintay pala nga aturin ti bidot. Mama sakbi nga mapukaw dato yung balay. Kan mairuwar di kita alikamin tayo. Anawaan nyo kuman ni papa. Ag kinawa tayo kay kuman ka ni papa. Pindasan na Manong Nemy kadada inted ni mama Kuarta kanya kat na ituloy ko tinagbasa. Naamuan ni Mirna ti problema ti pamilya mi Manong Nemy. Hanggang bali, agradwar ka maten. Krimbaga na magbagam ni mamang mo. Barang makapagsinublanan da pala ni papang mo. Imagine, nagbabahay ni papang mo, bimalas mat ni mamang mo, agsugsugal da ngagpadpada. Idi, imitagat sahanan. Nga butawanin ti sugal da. Nakapagturpusak Manong Nemy ni matla mamati may nangabay kanya mamuk ni Mirna keng kuana. Na mamuk met tendi kiti naganak keng kuana kat inya mamuk met kada mama kani mamang kada naganak keng kuana naganak kini Mirna. Dinagawid kami dito ilimi Manong Nemy ti kabigatan na kalpasan ti graduation. Adamit lang sang kabasit nga paalak Manong. Adumat na kita imay. Kaya kinimbag ata nakaturpos kan. Ha, Dalton, ag-review kan to. Susapo. Timanlanam na maimi ko makit paalak at garbo ka paala. Ayun na eh. Tagasano, Andi, kasi mo tayo nagmalinan ti pamilya mi. Di mo tayo kinawatan da papagin ni mama. Bakit na nagturpos ka na lawain? Ano nagtultulang Jesus kasto di biyagyo at dakamit nga mangtulong ka na gini kakabsat mo. Agbasan to nag-share ni Gilbert agradwar tumatay iti kurso na nga kina maestro anti ken ni Gigi santumat sumarasaro no may santumat nga ni si Suna palubos ti apo alawain hanggang to pala mga sasao baro. Tasikat di mangituloy nga magpabasa ka di kakabsat mo. Kinidawat mo kinaapod Diyos anak. Nasabi ko mata, ag kinaawatan di naganak ka na kayo, kat baliwan dat agrubwat. Baliwan dat agsapol. Ay susapo. Tang aming kahit, ta nasisirap di ti Kuarta. Gapot ti Kuarta, nagbisyo da. Saan lang nga bisyo? Diyos Maria. Nag-review ak nga rod Manong Nemy sak nag-tech ti board kadagpadpada Manong Nemy nga nakaruwar kami ti board exam kani Mirna. Nadaan kami ti trabaho Manong Nemy at padpada. Dito yak to kikiraw idinto tani Mirna kat nagtrabaho iti ilida. Nung hasta nagbakasyonak Manong Nemy, siyempre kasaritak digri kaabsat ko. Gilbert, kuya? Ang sarding ka pa lang ha. Muna nagsarding ka batin. Mapamanak ang kalap. Sa tulungan ka tumit lang no. Panaglulukat ti klase iti umay nga tawin. Gigi. Kat na pati isuna ka tagsardin. Alawin. Dat papa ka ni mama. Ni papa napanagkikalap. Magkikalap man rin. Muna. Ni mama. Diyak ba na mo? Doon sa napan na ginatang ingredients tilutuan na nga para merienda
aglako ati kakanin sa mapan na isursuro. Ti pagyamanan mi Manong Nemy ket sanda nga naisalda nga nailako ti balay mi. Nupay iniinot idi Manong Nemy nga napukaw mi digiti appliances mi. Ang babaen kanyak Manong Nemy iniinot ko matlang nahag insubli ti TV at TV mi ken ref. Ken ti katulong mi Manong Nemy nga nanan silbiya awanin suna. Ngamidi ta nagtultuloy ti kinasya at panagkinaawatan dat dapapakin ni mama. Manong Nemy, detawa na ti pakaragsakan mi, agsipod ta, sandan nga agapapak, agkas kasilad damanin, nakalalailo manin tunggal may sa kadakwada. Naging kat may sangal daw Manong Nemy, nga kaadag dito'y balay, at damat ni papang itilikod na pangkudinanon, agmay may sang umininom. Pa? Ay, Dalton, bro, Mr. Accountant. Nagamanak pa. Ito nakapagturpusak. Baglaki din ta. Alawan, nanak. Pakawarin na kami mat kaninanang mo. Baka mo ka malabasit ka nga tumulong to kada kiti kakabsat mo tapos makapagturpos naman. Apay kang may mesa kang mininom. Malibuli di ako maten Kuarta. Yan, kadadoy di paspasaw nga arak, pulutan. Ito sak batan ti awan. Ore ko nga lang pawisan dati. Sak paminsan tap no sak mati pa inuman da. Kita magadlag di tahon niya. Di ada Kuarta. Adot kagayyem ko. Di tatawanin Kuarta. Di nagmantam amam mo. Ang bidot ko tinapasama ka na. Imbisyok. Di mo ti saludsod, Papa. Nangalan nyo kami ti takila Kuarta tayo ti. Ay, noamok ko mga tinagiban. Napintas ko nga ita, tibiyag tayo. To sana kagsusugal ka na bababain. Ti saludsod pa, nangalan nyo ti Kuarta tayo di. Ta nagbibingayan yung kakabsat. Timbag na anggel. Da angkel nga kakabsat mo saan nga nagbalbali ti biagdan. Gabuta mo da nga impatek ti Kuarta nga takadakwada. Naggapaw na kami ti Kuarta, Papa. Nakagatang kami ti balitok. Ijay isla. Siyak ti nakabigbig ka na niya pangasaan at dalakay nga agas-asa iti batang. Hindi makita nga gumilagilap na niya pangasasaan na. Nayakit gatangak man lang natin pangasaan mo naman ko na. Ginatang ko lang sa nga gasot. Anya? Kalpasan na agad hindi mapakita na kang gagakabsat noon niya dahil ang pangasaan. Kat balitok. Kaya yung asawin, naggimatang kayo ti sa nga gasat. Presyo ti pangasaan nga balitok kat uwan nagbibingayan mi kastagayam uwan Manong Nemy pangasaan nga ti presyo nga sa nga gasot kat balitok gayam nga didaan mo nga balitok di pangasasaan da uwan Manong Nemy nakaigam ni papang iti Kuarta kat dinaan mo inaramat iti nasya deta Kuarta no pa kasta Sampay na lado ti amin Manong Nemy ta nakapagturpos kaming matla nga talong nga kakabsat. Saan nga napukaw ti balay mi Manong Nemy ket adamanan na pagkalap nga bukod ni papang. Nabintas pa nagkinawatan da ni mamang tadamat ta sari-sari store ni mamang nga bambantana nga negosyo na. E dito ta nagkalaysa kami Manong Nemy kinimir na huwain kadito'y kami ilimi nga nagnaed naman pa trabaho isyo na ti ilida kan itamat lang nga tugay karaw ti pagtrabaho. Nadang kami ti talo nga anak nagasawa mo ten Manong Nemy ni Maestro Gilbert nga maestra mo ti asawa na damat duwang anak da kastamat ten kini Gigi nga nurse nga agdama ita sa Jay Australia ket nabati Manong Nemy na to engineer nga asawa na dito'y ilimi adamat ten may isang anak da. Manong Nemy dandani
hangkam nga nagbaligi. Ngayon babayan mo't lang Manong Nemy tinasapa nga na panagbabawi di kinaganak kada kami. Nakapagbaligi kami kahit naragsak ti pamilya ti tunggal may sa kada kami nga kakabsat haga sumati ka naragsak nga agdama da papake ni mama. Dito nga ron ti pagkasarita Manong Nemy kadagyaman klauna iti anos mo nga naibasa sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Ito nga ron dagyaman nga pagayam mo Dalton iti probinsya ti Cagayan. Ikaw king ka Dalton ting kaimburay nga true to life success story.